Đerč Hansko je jeden z poznačných ovčarov u Vojvodini. Pred 7 rokami uvezol fajtu Suffolk, za ktorú hovorí, že spada do fajtov so najväčším procentom mesa. I popri týmto ta fajta nie rozšírena v Srbiji. Jak da sme dva državi u Vojvodini priznati Suffolk i možu še subvenciju ostvariti na Suffolka i paperi še vozić, a u Srbiji nje. To veliki problem, zato bar zvelje ľudza je zainteresovanih, sobi za Srbiji žali to tu fajtu, ali to im velika košnica, bo každi rahuje na to tih 7 mezri, co država dava. I po mojim, a každi štvarti rok vyhodzi tod novi zakon. Teraz už 2 roki, teraz musimy pričekati išće 2 roki da preze, da vidíme, jako ho budu raspoloženja žeči žeči priznaju Suffolka, či do kraja ostanje tak neuvažena rasa u Srbiji, a u nas tu u Vojvodini, hej. Fajta Suffolk ma veľa väčší procent mesa jak drugi fajti. Problem je u tim, že klani toto ne priznavaju i všetko placa po istej ceni. Odnedávna še otvorila možlivosť pasovanja barančatov do Izraelu, a oni otkupujú barančata češći jak 35 kg, co u nas hornja hranica. Toto, jak vari naš sobešednik, veľa ljepše, bo škoda klac taki drobni barančata, keď oni majú potencijalu za šviči i tunji prirost, a tak i zarobok vekši.